Igisigo, Ntwari Ntwaje. Aba se ni abantu basumbye abantu ubuntu, umuntu wakunze umuntu, umuntu warinze umuntu atazi amazina isano isura, umuntu warwaniye muntu, wavuganiye muntu, watekereje muntu, agakorera muntu, agasigasira ubusugire bw'urwo Rwanda rwanzwe ruzira ubumwe. Erega abo si abantu, bangana Imana urukundo, uzi kurara ureberera muntu ngo akunde ature atuje, ahari uzapfa urinze umuntu. Oya muri intwari ntimurushwa, ntimuhigwa mu mihigo muri intore, intwaranira kurusha amahanga, ahanze hose hanze aho, muri ingabo ngenzi nzirikana, imanzi imena ingenzi. Yemwe ntore mwe, karame mwari wacu, nyitabirizo ngenzi, karame ngenzi inganzo ngwize, ngwire ngo ejo ngenzi nzaramuka nganze. Inganzi igwire nganze, ngaragaza ingoma izo bihumbi zitatuye urwera, umwijima ari icumbi, urwera ni uru Rwanda rw'ubu. Rwera byinshi, amahoro ituze, ineza bukungu umurava, sugira usagamba uduheta ibyiza, ugira ibintu ugira ubuntu, urangira urihanika. Ku isonga ndi umunyarwanda, ariyo irema umuntu, ikamucuramo ubumuntu, akaba umuntu ubuntu, utarizwa n'ibyo byiza by'iyo byose bishashagirana. Twirukane ubutindi, amahano ahabwe inkota, bamenyere udasumbwa ubwawe kuri rukundo, ukunda bose ukanga ikibi kibuza abawe kuba abakungu. Azaduheta n'ibindi ku bw'uru rwunge, umurunga duhujwe, ngo tudatana umucyo ukabebera. Rangamira iyo ntego, amata agwire biba akarande. Mbibutse iby'izo ntwari, aho zibarizwa mu byiciro, imanzi imena ingenzi, njye nzirikana iby'izo, yenda nzaba imwe mw'izo, nziza ndatwa i Rwanda, ndatwa bukombe, ntwari ntwaje.